mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho amakuru. Bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ntibashyigikiye ibyatangajwe na Perezida Paul Kagame ko nta tegeko rimubuza kwiyamamariza manda ya 4. Turagushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare kagira abandi bamukorera mu ngata. Uwo ni Madame Ingabire Victoire, ni umukuru w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda. Mukanya turabagezaho undi utavuga rumwe n'ubutegetsi, uwo yari Madame Ingabire. Reka tukomeze tubagezaho n'ibindi bitekerezo. Birababaje ariko nta nubwo binatangaje, kugira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kugira uruhande ngo areke haza undi muyobozi. Uwo we ni Joseph Sebarenzi, wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, aba inaha muri Amerika. Mu Burundi amasendika y'abakozi ntibumva kimwe indinganizo nshya ya leta yo guha ubushimwe cyangwa se ishimwe abakozi. Naho mu Buhinde abaganga bahangayikishijwe n'ubundi bwoko bushya bwa virusi ya corona yo mu bwoko bwa Omicron bwagaragaye. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu mwanya, mube hafi. Amakuru havugwa hirya no hino ku isi, turahera mu Buhinde. Abaganga bahangayikishijwe n'ubundi bwoko bushya bwa virusi ya corona yo mu bwoko bwa Omicron bwagaragaye. Ubwo bwoko buvugwa ko bukwirakwira vuba kandi budakangwa n'inkingo cyangwa se kuba warigeze kurwara COVID-19. Tonitako Mutizima. Indi virusi ya corona ihindagurika vuba yateje ubundi bwoko bwihinduranyije bwa virusi ya Omicron bwandura byihuse cyane ku buryo buteye impungenge abahanga mu by'ubuvuzi, aho burimo kwiyongera cyane mu Buhinde, ari nako bugaragara mu bindi bihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'ubuvuzi baravuga ko iyo virusi yihinduranyije yiswe BA2.75 ibasha gukwirakwira byihuse kandi kabidakangwa n'ubudahangarwa bw'inkingo cyangwa se ubw'uwakirutse corona. Ntibizwi n'ibishobora guteza uburwayi bukomeye kurusha izindi virusi zihinduranya za Omicron, zirimo n'iyamenyekanye cyane ya BA5. Matthew Benika, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'indwara zifatiye kuri virusi mu bitaro bya Mayo Clinic muri leta ya Minnesota, avuga ko hakiri kare cyane kuba hafatwa imyanzuro myinshi, ariko kandi bisa nkaho cyane cyane mu Buhinde ibipimo by'ikwirakwira ryayo birimo kwiyongera bikabije. Naho Bwana Shishiruwo, ushinzwe indwara zandura mu kigo Helix gisanzwe gitanga amakuru ajyanye no gukurikirana za virusi ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo, avuga ko kubimaze kugaragara mu bice byinshi by'isi nubwo ari ku rugero ruto, ubwabyo ari ikimenyetso cy'ibanze cy'uko irimo gukwirakwira. Uretse mu Buhinde, iyi virusi imaze kugaragara mu bindi bihugu 10 birimo Australia, Ubudage, Ubwongereza na Canada. Ubwandu bubiri bwayo kandi buherutse kugaragara mu gice cy'uburengerazuba cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ikigo Helix cyatahuye ubundi bwandu bwa gatatu mu cyumweru gishize. Abategetsi muri Ukraine batangaje ko Uburusiya bwagabye ibitero by'indege mu mujyi wa Kharkiv, ari nawo wa kabiri mu bunini muri icyo gihugu. Edirwema arakomeza. Abo bategetsi bavuga ko icyo gitero cyahitanye abasivili 3 gikomeretsa abandi 28. Guverineri w'intara ya Kharkiv Oleg Snehubov avuga ko ibyo bitero byagabwe bigamije kwibasira abasivili, yabigereranije n'ibitero by'intagondwa. Igitero cyo kuri wa mbere cyabaye mu gihe mu mujyi wa Chasiv Yar bari bagikomeza kurokora abantu bari mu nyubakwa yarashweho n'ingabo z'Uburusiya ku wa gatandatu. Icyo gitero cyahitanye abantu 15.
Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bavuga ko hari abantu barenga 20 bagwiriwe n'iyo nzu y'amagorofa 5 bakigerageza kurokora. Umujyi wa Chasiv-Yar uri mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Kramatorsk. Uyu mujyi uri muyo Uburusiya buteganya kugabaho ibitero bagerageza gufata intara ya Donetsk nyuma y'iminsi mike bigaruriye intara ya Luhansk. Ikaritumu muri Sudani, abayobora imyigaragambyo igamije gusaba igisirikare gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili bavuye ahantu habiri mu hantu hane bari bakambitse. Ni mu rwego rwo guha agaciro ikiruhuko cy'abayisilamu cy'Eid. Temistokere Mutijima akomeza inkuru. Abateguye uburyo bw'imyigaragambyo iciye ingando bari babitangiye mu minsi 10 ishize mu rwego rwo guhatira igisirikare gusubiza ubutegetsi abasivili. Imyigaragambyo yo guca ingando yatangiye nyuma y'aho inzego z'umutekano zisha abigaragambye 9 mu makoraniro yahuje ababarirwa mu bihumbi 100 ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize kwa gatandatu. Mu gusubiza kuri ibyo, abigaragambye bahamagaje imyigaragambyo iciye ingando uhereye ku munsi wakurikiyeho nk'uburyo bwo kugondoza igisirikare. Bashinze inkambe enye, ebyiri rwagati mu mihanda yo mu murwa mukuru Khartoum bafungishije amatafari, n'indi imwe mu mijyi ya Omdurman na Khartoum ya ruguru. Gusa kuri uyu wa mbere ku munsi wa gatatu w'ikiruhuko cy'Eid y'igitambo ya Eid al-Adha, komite z'abigaragambye zatangaje ko zavanyeho inkambi ya Omdurman. Indi nkambi yari imbere y'ibitaro bya Al-Jauda nayo yavanyweho kuwa gatanu nk'uko bitangazwa n'impirimbanyi za demokarasi. Izindi nkambi ebyiri zo zirakomeje nubwo umubare w'abigaragambye wagabanutse kubera ikiruhuko cy'Eid. Mu cyumweru gishize nyuma y'iminsi n'imyigaragambyo iciye ingando itangiye, General Abdel Fattah al-Burhan yemeye ko agiye guha umwanya ubutegetsi bwa gisivili, ariko impirimbanyi ibyo zirabishidikanyaho cyane. Barakoze bagenzi bacu Temistokere Mutijima na Edi Rwema kuri aya makuru hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wa3.radio.voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Ni mukanya rero tujya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Tuhere mu Rwanda. Perezida Paul Kagame mu mpera z'icyumweru gishize yabaye nkumenyesha abanyarwanda kuba bamwitegura nk'umukandida mu matora perezida yo mu mwaka wa 2024. Yaba ari manda ya 4 Bwana Kagame yabagiye kuyobora u Rwanda. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, Ijwi ry'Amerika yabanje kuvugana na Madame Victoire Ingabire washinze ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda. Kuri mikoro mugenzi wacu Timu Ishimwe, Ingabire aratubwira uko yakiriye integuza ya Perezida Kagame. Dukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo ya 172 yemera ko Perezida wa Repubulika ashobora kongera kwiyamamaza izindi manda ebyiri z'imyaka 5. Ubwo rero nkaba numva igihe itegeko nshinga ryakirwagaho Perezida Kagame yarahari bavuga ko bashyizeho indi manda imwe y'imyaka 7 nyuma agakurikira ntiyagiye kurangiza ubu nyuma akaza indi myaka 5 itarenga. Ubwo rero nkaba nizera ko kuba yakwiyamamaza akurikije itegeko nshinga uko rihari nta kibazo bihari. Icyo ndwanya ni byakorwa bidakurikije amategeko, ariko dukurikije igihe amaze buri gihugu cyacu turamushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare hakagira n'abandi bamukorera mu ngata kugira ngo bashobore gusigasira ibyiza amaze kugeza ku gihugu cyacu byagezweho bigasigasirwa, kuko kenshi umuntu atinze hari igihe cyane mu bihugu bya Afurika tutaragira demokarasi ikomeye, hari aho usanga umuntu avuyeho nabi ugasanga n'ibyo yubatse abantu babisenye. Ibyo rero nibyo bituma njye mvuga nti igihe cyari kigeze yuko wenda asezera hakagira abandi bamukorera mu ngata. Ibyo niko ubibona, ariko se bivuze iki wenda kuri politiki y'u Rwanda nk'igihugu cyangwa se akarere muri rusange? Nkuko namaze kuvuga biba byiza buryo umuntu atatinze cyane ku butegetsi. Iyo urebye muri iyi minsi ubanye n'amahanga uko u Rwanda rubanye n'ibihugu duturanye usanga harimo agatotsi mu bihugu byose bidukikije u Rwanda. Ibyo rero biba bitangiye kugaragaza intege nke z'ubuyobozi buriho. Icyo gihe biba bisaba rero ko abantu babona ko igihe kigeze ko ibintu bihinduka mu gihugu hakaza izindi mbaraga nshya zigakomereza ibintu byari bigeze. Nibyo
bifasha igihugu gutera imbere no gukomeza kiyubaka. Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa France 24 yumvikanye avuga ko amatora ari amahitamo y'abaturage. Ntabwo ariko ubibona? Amatora ni amahitamo y'abaturage, ibyo mbyemera iyo bikorwa mu gihugu harimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politike, umuturage afite ijambo mu bimukorerwa. No mu gihe cy'amatora umuturage ashobora kugira ubwisanzure mu gutora. Ariko iyo tukiri mu gihugu nk'u Rwanda, umuntu ajya gutora akakubwira ati nagiye gutora, barambwira ngo tora, bagomba kumwereka aho atora adatoye mu bwisanzure. Ntabwo rero amatora mu by'ukuri aba agaragaza ugushaka kw'abaturage, abagaragaza amatora aba yajemo uburiganya, abagaragaza rero ibyifuzo by'abari mu buyobozi, ntabwo abagaragaza ugushaka kw'abaturage. Uti mu Rwanda barakubwira ngo tora aha, hari ibimenyetso by'uko mu Rwanda umuntu ashobora gutorera undi ufite? Ndimo ndakubwira iby'abaturage rwose, iyo mugiye mukavugana mwihera akubwira ati njye nagiye gutora, akanakubwira ati njyewe niyo bataza no kumbwira ngo ntora aha, aho kuri icyo gipfunsi nashaka gutora, ariko kuko bambimpatiye ati byahise bimvamo, ati kuko baraguhatira batanazi n'icyo ufite ku mutima. Donc ni nacyo kibazo. Rero ugasanga abantu bavuga bati ubwo bwisanzure ntabwo dufite gutora. Kandi koko mu Rwanda ikimenyetso navuga, tureba amatora ya perezida wa repubulika yabaho ku nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, amatora ya 2003 Dr Theoneste wari umukandida arafunze. 2010 Maître Ntaganda Bernard nanjye twagomba kwiyamamaza twarafunzwe. 2017 Diane Rwigara arafungwa, bigaragaza ko iyo habonetse undi mukandida ushobora kuba yapinganwa koko n'ishyaka rya FPR ku butegetsi, usanga bakora uko bashoboye kose ku buryo bamwigizayo. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga nti amatora muri Rwanda ntabwo turagera aho bitora mu bwisanzure, ntabwo turagera aho umuturage agira ijambo mu bimukorerwa. Victoire Ingabire, hashize imyaka 10 cyangwa se irenga uvuye aho wari utuye mu Burayi ujya mu Rwanda ugiye kwiyamamaza, ishyaka ryawe kugeza ubu ntabwo riremerwa. Uracyafite inyota yo kuba wayobora u Rwanda mu gihe ishyaka ryawe ryaba ryemewe? Igihe ishyaka ryaba ryemewe muri uru Rwanda rwacu, umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa, abantu bagashobora gukora politiki mu bwisanzure, umuntu agatanga ibitekerezo adatotezwa, atagira ati icyo gihe umuntu avuga ati koko gihe kirageze cyuko umuntu ashobora kuba yajya mu mapiganwa. Ariko mu gihe ubu ngubu icyo dushyize imbere, icyo duharanira ni ugukomeza kubaka igihugu kigendera ku amategeko ahari akubahirizwa kandi akubahirizwa ari abayobora n'abayoboka. Kuko nk'uko umaze kubivuga, maze imyaka irenga 12 ndano mu Rwanda, ishyaka rya narindi bona rivuyemo nshinga irindi rya Darufa mu mwaka wa 2019. Ntabwo ushobora kumbwira ko ishyaka umuntu ashobora kumara imyaka irenga 3 ishyaka ritarandikwa kandi amategeko ahari nuko agomba kubahirizwa, ariko ugasanga abambere bayica n'abagomba kuyubahiriza babayobozi. Nicyo kibazo dufite ubwo. Victoire Ingabire, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Yego namwe murakoze. Timu Ishimwe yanavuganye na Bwana Joseph Sebarenzi wahoze ayobora inteko ishinga amategeko mu Rwanda, ubu aba inaha muri Amerika. Nawe atangira amubwira uko yakiriye amagambo ya Perezida Kagame. Birababaje ariko nta nubwo binatangaje, ngira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kugira uruhande ngo areke haza undi muyobozi. Ntabwo rero bitangaje, birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategetse imyaka myinshi hari igihe ibyiza yakoze bisa naho abantu babyibagirwa, ahubwo bakareba ibibi yakoze. Kuko kutinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya, ugasanga hari ibintu bitakigenda neza, ugasanga rero uwo muyobozi muragiye ushobora guhinduka mubi kandi hari ibintu byiza aba yarakoze. Byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose ni uko abayobozi bagira igihe bayobora, bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora, bakazana amaraso mashya. Kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba ari amahirwe ku Banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe, ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u Rwanda no mu karere muri rusange? Bigaragaza ko u Rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'iy'ibihugu bindi byo mu karere. Nko muri Tanzania urabona abayobozi basimburanwa nyuma buri myaka 5 cyangwa se buri myaka 10. Niyo mpamvu ubona Tanzania ifite umutekano, idafite n'iryane. Urabona muri Kongo nabo batangiye inzira, Kabila wariho yagiye iruhande, hazaho uriya amatora ziyazaba nanone. I Burundi naho niko bimeze, ndetse muri Uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi. Hirya byose icyo bigaragaza no kuvuga ko
gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo. Buriya nko mu Rwanda, iyo u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo, rukagira ikibazo n'u Burundi, ejo kumva bagira ikibazo na Tanzania, ejo kumva bagira ikibazo na Uganda. Uburyo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongera ugahinduka, ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagirana ibibazo n'abandi, ibibazo birakomeza. Mu by'ukuri ku nyungu y'u Rwanda, ku nyungu y'akarere, ku nyungu y'abanyarwanda, buriya byakabaye byiza yuko nka Perezida Kagame agera nk'igihe akavuga ati narakoze, igihe kirageze ko nduhuka, akareka n'abandi bakayoboka. Utanze urugero muri Tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo, ariko no mu Rwanda, u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora. Bwana Sebarenzi, iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora, ibyo ntabwo ari u Rwanda gusa, ni ibihugu byose bitegekwa nk'u Rwanda, bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu. Ntabwo igihe cy'amatora haba induru, nta nubwo nyuma y'amatora haba induru, ahubwo induru ziba bwa butegetsi buvuyeho. Ibi urabibona muri Libya, urabonye uburyo bimeze muri za Syria, byarabaye muri Iraq. Icyo kibazo ntabwo ubundi biriya bihugu byose ubwo nari nkubwiye, ubona ibintu bigenda neza, ubutunzi bugenda neza, amashuri bikagenda neza, ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buyobozi buzaza buvaho nabi, ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru, noneho ndetse ku buryo bigera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi, ariko uru rugomo ruriho ubu ngubu ni rwo ruri kurusha bwa bundi bwa kera. Urumva aho ngaho n'ahantu habi. Rero twebwe rero nk'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose, abantu bakwiye kureba kure, ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe, bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu. Rero ko ibyo ubona mu Rwanda bishagashaga, bimeze neza, bireba neza, cyiza nuko byakomeza, ubutegetsi ntibuveho n'ibyo nabyo bivuyeho. Byarabaye mu Rwanda, urabona Habyarimana yategetse kuva muri 1973 kugeza muri 1990 hari ibyo wakwita amahoro, iterambere ryari rihari, ariko iyi ntambara yagize kuyatangira abantu batatekereza no gushaka gutangira. Kayibanda nawe niko byagenze, ntacyakubwira ko na Kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo. Si byiza rero ibyo ngibyo, kugira ngo bitazaba gutyo bisaba ko abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane bubiteganya. Imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka, hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro. Joseph Sebarenzi, umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze.